twankira gose iki gikoma nacyo cyahiye cyahiye akareka mbanze mubure hano hantu hatunganye we twamugumye ngaho ndabayora mbanze sokore na bino bintu navyo Mukizutwe Mukizutwe agenda vyoze vyose shaka ndabitegure vyihuse uyu munsi kwere nazi umugore nawe araza kuvuga yuko nakoze agasuku kwe yo igikoma cy'abandi igikoma cy'abandi kirava kizigira yo Imana irakoze ntibwazigiye nabwo burafashe ukuntu koko bino byombo ndavyoze ndabirangize banze biterere neza cyane ewe mana ya Aburahamu ewe mana ya Yakobo ako kwa Mungu hariho umupastori yatwigishije korasi yesheri sabwe waramutse naramutse none se nimba naramutse mbanze umbwire nubwo byameze gutya kweri waraye he kuba warashatse ugomba kungenzura ubu sura akora ikizi saha ubu ni saa 3 ibi bikoresho nimba ndavyoza mu nzu nahakubuye kandi n'igikoma cyahiye ariko kukubaza aho waraye nk'umugabo ndabifite uburenganzira ushinzwe niba uri umugabo ntibivuga kungenzura ndahaha ukarya inzu ba murayishura none nubwo ndavyemera ko byose byishura ariko nibimenyesha ngo uzurarara mu gahinga akiriza inyama iminota 10 zibe zihiye ibyo bive murabo bikora utetse akira ndakunda ndimo kuvuna oya naho biruka ariko uzuragerageza basi fita appointment nyuma y'iminota 10 niba bitarashye ubwo urambwira ngo ninde nge nawe utegeko ndi hano muri uru rugo uranyumva cyane ntabwo nyumva sha mana reka ngerageze ntabwo ari ukugerageza avuga ngo reka mbikore kuko waje wakiyemeje iwanyu waryaga inyama urarya ifiriti urarya makaroni urarya umuceri wa buri munsi nanje nivyo nzozira waryaga ibisusa rega n'ibijumba nivyo nzozira aho indi maze gukura urambaza aho naraye ntuzongere no oya ari ukuvyibaho ndavyibushe mugaga agaciro k'umugabo cyo sinzi yo nteranja hari ijambo batwigishe muri Bibiliya rivuga ngo umugabo w'inganzwa ntajuru azoronka rero nimba ubona yuko uzombera igitsitaza simbona ijuru amaraso yanje hari gihe azotinda kubazwa umva nkubwire reka ndaziteme none hari ikindi bagiye nta mugozi mushiramo ku umugabo w'inganzwa umva utabishoboye aho waje uturuka wasubirayo kuko nzi neza ko udashobora gusubira iwanyu ibyo wasize yurabizi ubu se urumva kwanganira gusubira mu bijumba n'umushogoro erega kuba umugabo ntibimenye inyama buri munsi kuba umugabo ntibimenyesha gusubira iwanyu umugabo abeshejweho no kurondera akaja hano tuza ukore ujye oya hari inyama n'ibindi byobonekana wa muntu we burya nta usaza atiyo none ariko ndabizi tuza ariko wajya ukora akazi ubishaka oya ariko nabereka kuzurarara mu gahinga umugabo nubwo wowe waramuhaye umuti kajana reka kuburara mu gahinga none so umuti waza wumpaye nawe niba uzaho nawe ukuye nk'uguha we wawushatse ukawumva jewe ahubwo reka nje guteka jya kuraka igikoma cyahiye reka nteke n'igikoma cyahiye ndaguhura ko igikoma cyahiye ariko iyo ngeso kugenda ijoro ntabwo ndayishaka reka no kunantu bayanga ubu chaho bumva bikunaniye aho waturutse urahaza nta n'isoni naho biruko baby gira vuba none se izi nyama singiye kuziteka reka nteke ndaguhe n'igikoma ndawe wanje umwe iyo rendezvous dawe wanje ugenda ukore rendezvous appointment ariko ari umunsi n'isaha uzohinduka
umva hari umusi zohinduka wariye ni burya rega gira vuba ahubwo ako subwo amagambo urimo ntago ari kubuhishije kabundi abagabo b'iki gihe mwabaye muti nta n'isoni izi saha amasane niyogeje reba imbuga ukuntu isa igikoma ntikirasha ngura uri kumbazaho naraye igikoma cyahiye ndavuye ko igikoma cyahiye ndabyuka nkazana inyama nkazana agafuka k'umuceri nkazana agafuka k'isukari wangiza ukambazaho nawe nta n'isoni n'undi munsi bibu bwa nyuma n'ubwa mbere ntuzongere kumbazaho naraye nta n'isoni none kuri muri idoga ngo igikoma nticyahiye iki si igikoma ubona gitahiye suka mu gikombe umpereza igikoma nicahanga reka nyene ndangize kunyuguza igikombe hanyuma ndaguhereza ubundi aho kugira ngo ujye umbwira amagambo menshi wajya ukora ibikorwa ntazo umbwira ngo sawa genda muri salo reka kunesha umutwe mbanze ndangiza ibyo ndangiza hanyuma rero ibintu uryoherwe dawe uvuye mu cyaro urarya ibijumba umushogoro wendaga kukumena inda uraho ngaho usigaye ufite itoto urarya inyama n'umuceri bya buri munsi warangiza ukambazaho naraye nta n'isoni n'undi munsi kuko nubivuga ijambo rya mbere hanze nta n'isoni naribagiwe no kubwiza ko harimo isukari mbere yuko ndamuha igikoma banza kwanza gusuka Mana bihumanure bishike mu yanje amahoro amin isukari ubu nta soni bigeze isaha ntararya Mana ibi nibyo maze no kurambirwa atorana reka kuvuga menshi ntukamesha ukuboko kumari reka gerenda gukunda naho biruko ndagukunda angerega ntagukunda ntago nawe nkusiga mu nzu yanjye y'ibeye urarya uramwa wowe uzi ni beye y'isabune uzi nuko isa vugisha kuri sheri kwica nuko ushaka no kubivugamo nabi ntago ari nabi ikibazo ahubwo nawe ubona agafuka k'umuceri hariya ikarito y'isabune hariya inyama muri firigo biba byuze nawe ukarenga warangiza ugashaka kumbwira nabi umva rero twumvikana niba unkunda sinzongeye kurara mu gasozi ngo nzumbaza ngo naraye sibyo ukaba uzi ko buri kintu cyose ari musema kweri hano muri uru rugo ntuzongere kumbaza aho naraye ariko nyemera ndakubaza usige ukaraba amazi iyo ubona jewe n'umuntu asenga imana mu rusengero bakabazi ko nsenga ako ukaba wiyambika nk'izi mpuzu burya ahantu uba waraye ntibiba biboneka nuko izi mpuzu nazo zifite icyo zimenyesha impuzu zibeye yazo none se aho nzigurira nta myenda miremire ibihari naho biruko uramaramaza ariko se ubundi nkubaze wagiye kushaka aho mu rusengero aho usengera nta bagore bambara nciye ahangaha bari bahari nkubitira iyo nkoko ntibari bahari kuki waje gushaka nje ufite icyakuzanye iwanjye ngo bayita nkubitira iyo nkoko kubita inkoko ninde uciye hano njewe uwo mwanya wo kwambara ibintu birebire bigenda bikubura reka sheri hari igihe uzohinduka hari igihe uzohinduka mpindurwa n'iki je ndashaka kujya mu masengesho imana ikizomba ndeka kujya muri buwate ndeka kujya mu kabyiniro ngo ngiye mu rusengero akabare kazotinda gahera ariko ijambo ry'Imana ntibizigera rihera nyine mwe murikeneye muri kurikire ariko nje ntamwe kandi ntukantere n'amagambo sibyo ntukantera amagambo ntago nzajya nza mvuye gukora narushye ngutangire kumbwira ibyo uvuye gukora warushe kwera nukuvuga uba warushe mvirada akubundi umva ntukamvugisha iki gikoma ko harimo agasukari gake sheri ariko iyo niyo sukari kwiriye kubera je mba nanka yuko uzohava gwara diabete ako iyumvire sheri nk'ukuntu ngana ugacu vyibuha kubera ibisukari okay tori igikoma cyawe ngiye kugenda kandi urangiza koza amasano ujya mu murimo kuko ntago nzajya mpaha nkakore byose nkanakugurira n'imyenda n'inkweto reba inkweto wambaye muri ndangiza nje no gushaka n'abakozi bahinga hari bikore neza kandi nza kuba ndimo nakora hajya mu myumbati umvise nza gukora hajya mu myumbati kugira ngo ihene zitazotwonera imyumbati ariko mana yanje mana wazampinduriye umugore basi agatuma amenya ko izina ryawe rifite agaciro mana we ntuzi yuko uri mwiza haleluya mana nzogushingira intahe kandi uzobibona Komeza inzira watangiye wisemo neza nyagasani muri kumwe mwaramutse neza naramutse none se kuje uririmba wasubijwe ibisubizo byawe mba nuzuye mwuka wera niyo mpamvu manje gukureba nawe niyo mpamvu nahereye hariya ngushaka nakubuza wari uri hano mu gikari kuva kare
Je nibere ngaha kweri ndimo ndinywera kayi ntunganya na bimwe bintu hano nya nta mutima mubi kweri. Ako siko ndaburi gukora bino bintu umudamu yagiye he? Wa mugabo we. Igiruko kwanje ntubibazemo cyane. Siko? Nivugiraga da nago nabyinjiyemo ahubwo se hari akabazo naringize iri gare ryawe wantiza ku igare nkajya kureba umuntu ku muhanda. Umviriza rero reka mu gikoma cyanje ndagishira hano. Umviriza garukira ngaho nyene. Ntakubeshe nugo yoba papa. Nugo yoba data bukwe cyange baramubanje. Iri gare ntiryova ngaha kuko mu rugo byocika. Iri gare iri reka nkubaze nk'umugore aje agasanga igare naritijije no kwisigura ko igare narishize he. Ako se bagabo barabo reka igare ndihore ugeze naho gutegeka ku mutungo wawe umugore araza gutegeka ku mutungo wawe. Banza umve n'izina banyise bagabo barabona. Wibaza ko nanje mba nishimye. Ariko abagabo barabona. Igikuru reka nkubwize ukuri. Mbabarira ntusubire kuvuga iby'igare aho gufata urugendo ugenda uze gutira hariya hirya kwa Yakobo. Yakobo arafise igare kandi giza gusumba iryanje kameme. Akumiro ne bagabo barabona. Urugendo rwiza. Sigara ni gare ryawe. Babarira rire kure ndekera igare. We genda nta ngora. Nabona. Genda kuko ngoma kuri Jako ngiye mu murima. Kandi urugo rwanje ntugwinjirire. Uranyumva? Womba barere kweruka afata inzira ukagenda. Bye sigara na igare ryawe. Genda. Komeza akazi gawe. Bye bagabo barabona. Aha. Amahirwe inkoko so yimbati mwene wacu. Akumiro kabaho kandi abandi aha ibyo mbonye kwa abagabo barabona ko reka kuvuga byinshi ni wibandanirize naji sawa sigara neza ahubwo bino ndavyunyuguza nyuma reka mbanze ngende nje kurima kwanza anda gutiza ariko agakoma sino gasiga kanhora isuka uyu mwumba sishanzo woburya Rero Imana irakwiye kuduha akavura kweri kubera yuko Asena n'ubura cyahinga mugabo mwiza. Nari nashatse mbanze ndingarize kano kantu ko kumyumbati kugira ngo imve hano nyine imyumbati imeze neza ihene zitazoyona. Ive muze twiganire none uyu munsi ndumva nanagukumbuye. Uyu munsi ko mbona menga mwemu yera yakumanukiye. Uyibuke ko navuye ati hari gihe mwemu yera azokumanukira kandi ugahinduka. Ngwino uyu munsi ntunatekeye turagura ibiryo hanze sibyo? Tagwa mutware mwiza. Cheri. Cyane munsi ndabona menga wajikeye ariko rero izi nyambarizi. Be nawe uratangiye. Tugende. Nabaye umwana mwiza ugatangira kumva mvumvu. Telefone. Ese ubundi kiba kiza. Ako waza kugura telefone keza pe. Wangurira telefone. Sheri nubu ngumbwira nyikugura. Ungurira inyama ukangurira ibindi byose ariko nta telefone wangurira. Umva ariko mugabo mwirega ndagukunda. Oya reka bivye hano hanze reka. Ngaza na mutwari icyo kintu hajye bakita ngo kiki. Isuka. Wimara ayifata nabi wogira ngo nta bintu kaburiye. Nanga yuko buri kumura numva uri mu karava twiryamye. Imana y'Aburahamu. Ewe mana ya Yakobo. Hello. Ibi ni ibiki ko urimo uramesa imyenda sini yawe ni ya Claire urimo uramesa mwibase y'umwana None ikibazo kiri he imyenda ni ya mwene wanyu
yego nawe ari biza arimo aratunganya twakutunganye nanjye ndavuga ati reka ndamufasha uri proud yabyo ipantaro umwe ukuguru kumwe wagukubye ukundi kuramanuye urumva uri proud yabyo y'ibintu urimo urakora mushiki wanje hari ikibazo wumva biteye shame upon you noneho imagine nubwo deje ari no mu rupangu buri wese ucyahara kubona arakubona so ubundi Claire ari hehe Claire ari mu nzu Claire mana mumbabarire mu by'ukuri urukumbuzi nari ngufitiye yego baba Claire habe no kudusuhuza mbasuhuza mwaje mu matiku n'amahane muza kunsenga none se Claire mu by'ukuri kw'Imana ubu iyo usibye ko mama twari tugiye kuzana naze iyo tugerana hano na mama agasanga bofra ari mu myenda arimo aramesatye nawe wiyambitse ubusa hejuru ye amaherena reka sinakubwira iminwa wayitukuje mama ageze ahangaha agasanga ibingibi urimo urakora udakanga ngo nukuri uri imbere y'umugabo wawe yanakumena ayo matama yayasi ibi byose bimwe biravugwa na mwene wanyu niwe urimo arakubwira je ntako ntagerageje kuguhanura no kukubwira ese ko ndi muri ndeba unzamurira ingoyi ukibi wacu ninde wakumeseraga umva nkubwire niba ari ibyo babibazanye wanje ntimukagaruke erega reka sisi reka mubwire umva sisi reka mubwira bino nagaruka umugabo wanje niba ashaka kubikora niba bitamubangamiye kuki abishaka kubikora ubu niwe wishimiye kuba arimo aramesa ibyo byenda birangwa shemeje proud shemeje nyemera ndakubwira ikintu sibyo sister ndakwiyamye uyu mwene wanyu ni umugore wanje sindavyase ntega amatwi mbabariro ntega amatwi gatoya uyu mwene wanyu namurongoye ambera umufasha ndabishaka ariko ikibazo kiriho ndebera ubu yarashizeho tatuwaje hano mu gatuza iyi ni tatuwaje je sinzi ibyo na bino bya tatuwaje icyo bimenyesha ndebera imyambaro asigaye yambara jewe iyo ngiye ku rusengero usanga agiye muri boîte mu kabare sinzi ngo nzokora iki hariho ijambo rivuga ngo uwihangana azorya ibyiza byo mu ijuru Imana izokumve yuko namuhanuye ntizo mpanureho amakosa izina ry'Imana ndumva ariko neriseseme umva mutenda kwiyamye urabizi ko nkubahana nagukunda ese wowe wibwira ko kubwira ibinga bari kupanga uzi ko uri kudushwaza wamujyanye ngeze kuri muratumwaza nta hanuro nkeneye ntimukaze ibaze nk'umuntu wabona ariko ku izina ry'Imana birambabaje ari kubaregera tumubwire nta n'iminota 5 nge nakicara muri uru bafu genda wicare harandi ndabikumesera genda ndikumesera udakora muri imyenda muti ndabimese ntayufura ntayufura niba wumva ushaka umufura umujyana ni mwene wanyu kandi arakubaha nawe mwubahana ntukasuzuguze mu bantu hari uwari wazana isukari hano hari uwari wazana umuceri hano niko wa mugore umugore ntasoni umugore neza wanjye umugira kuri mutwara kurongora ariko kuri uruvome kagora mu muhanda wakwita kurampu nibyo bigukwiriye wenda waruvome nasoni musaza wanjye n'amashuri yize umugira kuriya yaje ariko uri mu bikoka abagore yarize aje gushaka diplome nasoni rega uragira musaza wanjye kuriya nasoni wowe uragira musaza wanjye kuriya cishwa mutware umva sheri cishwa tware musiki wa uzi bashiki ba yazongera no kungarukira mu rugo uzi abakobwa bagushaka uko bangana amashuri wize ibyo bivuze iki yahisemo nge gusuzugura gushyira hasi ugire naho umese ibyaye biri mama sibyo umva rero wa mugabo ntabwo ngiye hitamo bibiri hitamo mushiki wawe umva hitamo mushiki wawe n'umugore twara gasiya sishaka gasiya buyorotu nta n'isoni araza kuntuka iwanjye ibintu ni bibiri mwirukana atari cyangwa mujyana ntabwo njya kubyumva amashuri yize abagore ntabwo njya kubyumva uyu mugore ni umudayimoni hari umunsi bizohinduka umviriza kumwirukana si wo muti w'ikibazo ariko hari igihe bizohinduka harahiga umuntu yihanganira ibigeragezo hari igihe usanga ari uwo musaraba wanje ariko Imana ihora ihoze umviriza nkubwire kintu kumwirukana ndabishoboye cyangwa se nanjye nkomoka nkava muri runo rugo ariko si umuti w'ikibazo mwirukane njyewe nzaza hano nzajya ngufasha imirimo kandi uzongera ubone n'umukobwa mwiza icyambere uracyari mutoya aranashaje yanagushatse aranashaje
reba ukuntu angana wowe uracyari n'umwana urebye amashure nize Tujyane muri abakene, ukareba ndi muri bino bintu so yagenda. hari umunsi Imana izonkorera ibitangaza utangare erega Imana ihora ihoze umviriza mushiki wanje nkubwire rino hari igihe imiryango izokorana hari igihe Imana izohindura amateka ivyo wari uzi ari ibi usanga Imana irabihinduye erega ntushobora kuronka ijuru utaciye mu bigeragezo nimubona njyewe umugore narabikenze umva ndakwibira ibanga rimwe warutse ko asigarara mwibara mwibara asigarara mwibara nta kintu ndakubwiye mushiki wanje ndakubesha urumva asigaye aza ahubwo no kunkubita nkakubitwa we ngendeswe biro byo kureba ngo ndimo ndamesura reba n'isengeri yagucikiye sivyo gusa hereba ubu sinkironka no simfise kuntu atampfuye agasoni ngo nzanire agahuzu birangora niyo mpamvu nanje ubona namara ino sengeri kugira ngo imyenda zo mfise hari izashate zibiri na kagapantaro nivyo ntwara gusenga nivyo ntwara gusenga mwirukane njyewe nzaza nicare hano nk'imiryango ingira ndabasaba ikintu kimwe ngira ndabasabe mugende mu masengesho muze muramfasha gusenga kuko nta nyishu nimwe noronka yo kuva muri uno mutego wa satani ntafise amasengesho y'Imana oya njye ntago nabyihanganira hari umukobwa ugushaka w'inshuti yanjye umviriza kandi afite yemerera tugende tuganire turi babiri gusa ubwo munyisashira reka mwene wabo bavugane na mwene wabo nanje reka mvugane na mushiki wanje umviriza shemeje banzu ndabe uyu mwene wanyu ndamugusigiye muganire basa amajambo abiri ntacyo navugana nawe ariko inyambaro yiwe no kurara mu kabare no kutwaranwa n'abandi basore oya ejo bundi se ko ngiye ni mu biganireho reka nanje ngira icyo niganira na mushiki wanje hanyuma Imana izokora ivyayo umva rero nawe wa mugabo utaranava aho ngaho jewe nagiye nimuvugane na mwene wanyu genda wandaya genda mujinga utumuka no mutindi wanyu umva rero aba wita batindi umva nkubwira baje bankene ntago ari nje waje ibyo wiratana bikaguhomba ibyo se bivuze iki wari wabona wagiye mu isoko ugasanga umuntu yararanguye inyanya ejo bundi akabura abakiriya wari uzi yuko atazibika icyumweru ziragenda zigapfa kandi zipfuye barazijugunya ko zirabamukira ariko ibigoryi bisa nk'abasazi ubu uraje henye mu myenda ariko ngira ngo bofu aranakurongora si gusa umva baby iyo umuntu afite amafaranga rigaba afite ijambo umukene saba avuze iki umukene wameze nk'imiyembe wasigaye mu isoko imiyembe yidibye ntawe uyikorera bayijugunya mu isoko kandi ikindi gihe ntuzongere kanje wangabye bwa kazi gusa Imana izambabare kuba naravukanye n'ishano nk'iri ngiri uzabyicuza uragahura na Yesu ukameze